ni do tutu dihita bola hanama manang na tua na sa borok lapano rak mangalusi matutu hita di suku-suku ni bola ni hasukutot manang na di na tua do sa parada tota baik kamu maralu semua kadongan na tua bola hanama bola lapano ina ma mole ate matutu parjuno sahali iman dokok kami dihamu dengan nami dengan tua dengan saparadata kami pe mengados rohan nami siap bulan amat nuaing dan siap bulok lapanon nong dos matahi nami nong sadama rohan nami dihamu dengan nami dan tua saparadata kamu masaha mulai mamu kesatu na manguzungnya mengados rohan nami dihamu dengan nami dan tua sama nima molo kami seteka api dos morota mah Kangilakyat do artina dali to ang kadong nagbibuga alam mo na saya o pas matok oleh paradar ala nak pesoni ang bibiro pasina yang kepada tata nani ala sama kayo nami parosama artina mas sama jadi soni masuk nami Gabi, ngadusro kanami nakalay mahita. Mauliati madi tuhatta, mauliati madi hamul bona su nami. Mudu behita tetap makan baso satu tikyo. Jalan uber kami do dilas ni rohamuna. Mian menyambut kami dia kahita namar dong sahuta. Tong nada perdayaan do beor bola kuna ton. Jalan di pabulak kamu do lagi tiar. Ini tani ulau tadi bangsa sadarion. Biar matudu, biar mapanggabian parkorasan, pahonnya tani mata bulan yanon. Suang soni mamse, isemanganon nang tapangan nak kaningani. Pak digajar na tu pak hora anak dirajar o hamu jalan pinok parnamora. Jala karbarita do hamoraon ni sida dia hon sa rudi dia. Sa tu Sumatera do tu udah sawa. Alani di petari jok kau ngamu se tuhami akan ya tua na dong di patau. Busur tuhangan malopan minum masih tutiu majalu ja pernani lupa. Alani di sibangano nang tapangan nak kaningani. Muluhan madok su nami asa sa masongan ni dok na tua. Asa manung belang ni mawarta buat di robian oras amin na mangaton di sibangan nang pinatuhan mo na nakalingani pati tagadaw ni hamu pasu-pasu na mangalian madudu jadi mauli ate ma dinebata mauli ate ma nang dihamu na nagtutuan nami sa luuk na amat kakazay na tasori pera tuang songoni nang hula-hula nami do hula-hula pangamai dot pangulan-hula nami mauliate upasa kami tuamuna di sialani rita do asli rohamuna kangalusi gokko do jong nami tung songoni pe penututan nami merakok kamu nak kani tujuan nami marko abain maanu di ami mo merak kaning di mana upat upahami si panganom na so pada sergei do umar tio na so pada boy pasok ko semuna karajan nami tung songoni no pe dang na tuis nami merakok kamu sa do na dua mutan nami anas karajay na tasori pada songoni hula-hula nami pangamay ko hula-hula nami takdot pangulon ni hula nami sa luhuk mama karajan nami sa doon nami na songoni na tuis pe asa sitidip na sigapa golang-golang pangarahuna tung songoni pet karajan nami na boy tak pahami di partikyanon sa di tapedi batama pasu-pasuna yang kita buat na raja nami nang kita pola di suku kamu tuh natok mengurus di kami belakang kami orang ke raja nami mau lihat si mari tu hatta ay kami perkan isi mga ludur kanami ay ahado naing na belau sudah bonon berkungkung kami di suar torok tolma alai si suwe do sifat do hamonai panggabian parmorasa do ane mau lihat si mari tu hatta sa do songon nilok nama dua tubuh di tangi-tangi di paring-tangi-tangan tubuh di paru lihat dinas panadana sesuai do di padu hamuna panggabian parmorasa do habe mau lihat kemarin itu hatta ang dia matujulan yarion kita baik itu hatta madi kita sabaradagan do di lupur tahun panggabian parmorasa ni alai lidok na tua-tua asa mardonga do ina songon na mardalan
Mas ubar do songon na utus. Si ubar na pagbuhat tadi bahasa sa Korinol. Asa lekek mamu berbuah-buah su nami. Songoni ma patuhan nami tu hamu pada sudah. Mauliate ma dihamu amang razahuta. Masto songoni dok nina metuai pinalik na ladorong bertar kutana. Sisada anak sisada bondo kita salukna na masahuta nampe asing-asing markata. Nah baru si marazanami. Ya anak kota lau mardalani na binggu na lewati kusamos. Tapi las padupa ma do boruni razai boy menasida saroha dalam matahi masakat na patupahan ima sada keluarga ladinggan. Jadi lo satakas na razanami ima ta halason na para ditikon ima makesegi ima anak dokter meton genang masakat na sida lima patu tahun sudah keluarga las bisumbanyan amang raja huta asal pasahatok kita tu pengelolaan biasa alam ada sendiri penanggungan pangasum-masum lima anak dokter meton bayi setakas na amang raja huta Mauliake ma dihamu na su nami. Ayam doin na ulu balang nang so takas hani ngadi boto hamu. Dala dunga si ibu kamu. Ima dinaung masakap. Sesuai mero tupat doa monai. Dinal lador kotar kotana. Sira bor do kita namar doa sabuta. Nang beda-beda tak kamar gata. Dina masakap may anak kota. Nang mamu kamar do masari peon. Tuboruni rajai bagariang. Jadi nuaipe nungani pasahat kamu. Tuna tujuan di huta. Tunggu panggulian dia. Laos dua ang po nasuk nami nung api di sibermatok di amu. Baru mereka do yang kota. Oke, inaroha alarung do lanjutan na. Alai nak peudok nak pola karo pasti lagi inaroha adong do lanjutan na. Ba kata sana tu panggulian di huriat ka alai. Dia do kita. Naruah songoni mapatuhan, alay na pesoni atur susah coba dah susah. Apa sama kita dipatuhani nungaring gabe songoni artinya tinitik doin nasi nalenggam saya pilih mana dunenggan. Olarong lebih na dunenggan siapa tuhani asapi nasa matu kadongan datu juga. Songoni mah nasa tuang kadongan datu juga. Mau lihat mah. Jadi, so ini masuk nami, nunga sada rohan kami na dua. Tadi nggak dulu partoping di ulang tahun, asal sama, bilang kita. Ini bakal saat kami kamu mana sungai. mau lihat tema diamu na tujuan nami sarupna la totong do kami diajari amu dari keluarga kamu kasunari memang pengelolaan uliam nami pasah kami na kami rohan nami yan ikutong do para mga muna kami menangape pinangido ni rohan nami at tawas muno ya pamilyon nami naing man yan ima yung anak tahun na ikutong yung mas-mas siya tongan huriat saya asa jari hamu kami irahan masih patu kaum nami asal dari hamu kami takang kota muna asal boy sakak ni rohan nami soalnya bapak saat kami itu hamu pangulan itu Dari mana jalan orang? Sando na pinanina. Lei sono do raja di misulo. Kapani. Oke, kami sun. Serah itaro kita. Matreja, Oke. Semua itu udah tidak. Narona. Mulai turia do. Aku kalau kami dia kapag itu muna. Nasa tahu kalau ini guna ni. Bukan nanti. Narona. Dang kita jolo guna macam apa berbeza. Karena jadi dulu itu. Ini masuk. Dua jam. mau lihat tema dia mau pangulan hurian nami natanya kana tujuan nami na utang nami kalau dia anak kan bunga dirasipel si anak kana tujuan nami dari dok na sida tapa saat na tu pangulan hurian nami di paniron na sida ibu lagi kami
Narohan namin ang pangulan hurian namin. Bolon kirasi kok do pangiluan namin diolog kamu. Manang dia penon na ngurang dos marata ipatore hami pen namu bulan ang songonido hami pen pasapon namin do tong tu hurian namin. Songoni lang ang pangulan hurian namin. Songoni naman. Jadi songoni mak dihamuna rajai pangamai atik buha raja nami pakulingan muna ima paromen nami ima gurumunang pasatami matuamu udah nami pangamai Mula di Tuhan oras kita ngusian hamina mengamai di mata ni belum di manon pasat kami kahata pasuk-pasuk dalam nga tigaan beri kami naik om pasat kamu tu burian naik apalagi baga sebulan naik burian naik nggak berperan ate di mata ni belum di manon pasat kami kahata pasuk-pasuk tu bur nami telanam Lord langsung kalau nami sih raja nami pasatami dia gura teh bulu-bulunan ay papakulingan muna guru muna tanan yang papakulingan mo ay parang ko sa mga ikaw na haro ka ala na taktar mo Jadi tadi mau jauh lebih dulu karena makan pagi. Anak pilingan memang total. Alana nang nabuhati, pengalaman akay na do pengalaman niya kamam. Terlumubi masungonon mo ay nalamamuka parumah tangga. Di duruhan namin yan, naing maarong niya katapuya. Atas ngoni ma pangduan naing kami siya kamuna kadainang terlumud nga doon kadano katong ni asa mardalan ulang taon jala do ito na pinanggil nga matapangudan hindi nga jadi pagdulo ma'am jadi di hanuna di anak namin do parmainan dia rin dia do bukan na rin ganon boto hami do masahis-sahis do hamuna terlumubi ma di parumay madalani bagat ni salos minum. Jadi hampelas do rohanami. Nilas ni rohanami naing maun maruga to jalan marparbue onak nuk bulan niya. Alana ordo pamukana. Jelas siya ordo arung dapot sa dapuda nalaho siulahonon ni akka salonina. Salonan. Jadi di forma punguhanin mo ay nakanagiyat na luluong. Makalason haroro muna di babasat tikyon. Baik kamu mau nagadi bohang di lulu muna. Bohang di rohang muna. Yung maakatiluar daw masaynas do rohana. Mamereka muna. Tanumubi ma iparom muna. Jadi ulang ma. Magsogot dung saut budang sangkunek. Jadi bodo hasil mau nom asing do kadang jiwa bisa motor. Asing do jiwa di semua terakhir. Jadi bagasan minot do ikon songon na sekolah do bolo na lah mabiti marumatan. Baik udah kon songon na sekolah bolo di nama rumah tangga asing do tabat-taban saya tabasada ina buli tetap saya ale bolo di sekolah do saya tabasada kedua do dia kita lakukan ini ale bolo di dalam rumah tangga saya tabasada tetap saya hei majolo ele-ele do pangiduan dia muna anak do parumai biku kamu rumah tanggai rumah tangga sisiruon kolak na tujulan nyari. Lima hatas yang kami karena mobil masosongan auto diri kasih marohani Tuhan saya dapat aka nauli do nadinggan ay nagunang na dope nalaw sa pikiran ni karena mobil masuk na parani berumah dison o pudabi taringot akatun amuna akayanak ko. Anak takas dulu Tuhan, orang bapak mana lain, dan datung nadong be,
Oma, maperjulo be. Jadi be kamu lah rohani bapau. Oke. Nah, do taminang dah. Nah, mau ngate. Kita songoni marupani no. Asa adong pengalaman ikunain do hita akan ada dua. Ayala mulai hinda julung pa itu songono ikupura di dia dulu. Tidak kau. Nah, jadi tak songoni mah jadi tak na lulu tak mau makan dua tak mau di mainnya. Ini nama muda ini songono nakalan riko. Mau Jadi mau dati may arang lupa